What? Aho ikumbira ko ugiye gusenga wambaye umukondo out. Ugiye gusenga cyangwa ugiye gucunguza Imana cyangwa ugiye gucunguza abakozi b'Imana? Harajo be. Ugiye gusenga wambaye uko. Ubundi wavugishije ukuri nimba ugiye muri za gahunda zanyu tukabimenya. Urazi ko abavuga biki gihe iyo hageze dimanche sha umunsi wanyu ngo ugezweho. Mubesha ngo mugiye gusenga kumbe bigiye muri gahunda zawe. So Kosengo. Yeah. Ndabusenga. Kuraba. Okay. What? Jya gusenga. Usenge uko ushaka kose. Ariko ibyo bakoga twe turabizi sawa. Ukuri kurashobaguza gutyo. Umunsi baguteye indashanza abandabibona. Gen. Haraje. Twaje gusabiriza ngaho rero twagutumye izuduka shehe nani nobu afmana kadeli karataya aho kuvuga ubundi sitwa kandi bari bari kuza twaje ujye ushaka kunegura se yarabere yayo urashaka ko kudasera
Bazi umukobwa bwamupfiriye ariko wowe ugize inama. Action. Uhuye n'Imana yawe ahubwo nyabuze umusaba urukundo yagusabye. Abana bakuru abakobwa bakajya leta wowe barakabura ako barawo mu rukundo. Yakanoti. Kama niwa ya mara na sawa. Okay, azukumarondera aguha na uzukopino tubisije kubiwanyu. Umuwesha. Kiyo mbira anyakira cyane. Urashakiriye kandi imichoro gusa wewe. Ndaje ntusige kandi ntaguherekeje.
Pasti afana. Ushaka kumutukorera. Kaka kauba murandesha ngaha mu quartier murakiyoka. Ego afana. Turakazi ko akapfiri. Ubu rero kuri ino cu kambwira ko kanya ndashaka tugaheretse. Nene afana shaka bimwe na. Shani afana twende uganye nawe tukagasoyi. Urabyumva gute? Umutunga mwiza. Tugende tukabagira isi. Abona jego ndi afana umuntu wese aganisha na ndamuhereza. None afana. Urashaka ko tugahereza uyu we. Bari kikibeje ruwaye tanjara. Reka nawe. None ibyo muri mwo n'ibiki nibyo byabazanye ngaha. Gende rero tubahereze nyina wabo. Ibyo turi gukora byose tumenye ko ari mu banga. Uzobipfuka wese ndoca ndamuhereza nyina. Yavu akaenda kuitali unashi tutaisha wakunda cyane iki kintu namuzi na bakira n'amezi angahe dukundana uragisi bihagije ubuziki Dubai ni cyo kurongora beje sinakubona ngo cyama Dubai cyeje giye ko shaka gushika mu rugo imbere umugore tubyara umwana tube papa na mama ikindi kintu mara gukora mariage tuzosohoka jero nshaka kurongora sinakuguma kuno irigabe aha nzara abahungu benshi kujya kubona amaso yanje yagukunze niyo abandi bakubona rero ngume ndagupodora ndakugire neza nyuma yabo sanga abandi bakundwaye sha aya urashaka kurongora urashaka gushaka ndakuja Dubai tuzoje Dubai nayo
Begere je byose ndabishaka bwana zire bakubwira ibintu sinabishaka. Yesu sinabishaka. Rigumwa. Uriba neza yuko umuntu ariza nari maze ko yuba ari umwana ariko ejo ugasanga ubwo kareba umukobwa nkagira akunda ntawe ureba ukubwira nte ibyo ari narabututse ndabyikomora ndabwira ati nabwo tiwe ushobora kuba ndakazinga nigeze kubona nanagushije hanze ni wabishatse sinakinjira
Imana shayo cyangwa karamuka hari basa neza nabo gusamba natacho wawe sawa kama nao asipenda kusimama tukienda kulala sawa kidogo no ngandi kwenda tu zenu mrengo wa pili chanya wa vumana
umufasha wawe abonye ko musa nyibaca muravuka rero we nugomba kuntwara umugiye mu bintu umugabo yawe mugeme kuko kugira rwa rukundo nagutatse wararuma abanyeshuri ubutangagiro bufise ngo mutari ugomba kuntwara Sabotla, gol çoğunluğu. Ikindi kintu utazara kumenyera feri wawe